ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Intumwa za Israel na Hamas zagiranye ibiganiro bitaziguye mu gihe cy'amasaha 4 muri gahunda yo gushakisha ukuntu intambara yarangira muri Gaza. Mu Burundi mu ntara ya Bujumbura kuva ubu bibujijwe kuramukanya abantu bakorana mu ntoki nk'imwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cy'indwara ya kolera. Mu Burundi kandi isiganwa mpuzamahanga ry'amagare y'abagore riri mu kuhabera rigeze ku munsi waryo wa gatatu. N'umunsi nabahereye aho bita mu Cankuzo bagashobora kugenda Muyinga. N'umunsi ugira gatatu ku munsi w'ejo batuzigirana Ingozi mu ahantu bazunguruka mu hana n'imetero 12 kw'ituru. Twafitiye n'ikinamico runana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kabiri. Turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Ano makuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Intumwa za Israel na Hamas zagiranye ibiganiro bitaziguye mu gihe cy'amasaha 4 muri gahunda yo gushakisha ukuntu intambara yarangira muri Gaza. Umunya-Palestine uzi neza ibijyanye n'ibyo biganiro by'Sharm el-Sheikh yabwiye BBC ko izo ntumwa zumvikanye kuri gahunda y'ibiganiro igizwe n'ingingo 5. Umwe mu bayobozi bo hejuru ba Hamas yavuze ko intumwa zayo zigamije kugera ku mwumvikano uhuye n'ibyo abatuye muri Gaza bifuza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, imwe mu bahuza, iravuga ko hari byinshi bigomba kumvikanwaho mu bigize umugambi w'amahoro wa Amerika ugizwe n'ingingo 20. Hagati aho ibifaru bya Israel n'indege zayo z'intambara byakomeje gusuka ibisasu mu duce tumwe twa Gaza uyu munsi. Naho Ehud Barak wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Israel yavuze ko leta iriho ubu ngubu yagombye kuba yarangije iyi ntambara mu mezi menshi ashize. Ni mumve. Imyaka 2 irashize twasenye umutwe wa Hamas nk'umutwe urwana wa gisirikare, twateje akaga umutwe wa Hezbollah, duteza akaga ku bushobozi bwa gisirikare bwa Syria, ndetse tunateza akaga kuri Iran. Rero nibaza ko igihe cyageze kera mu mezi menshi ashize kuba twaratangaje ko intambara ishize tukagera ku byo President Trump aherutse gusaba muri iyi minsi mike ishize. Tukiri muri ako karere muri Israel, abaturage bamaze umunota umwe bacecetse kugira ngo bibuke imyaka 2 ishize umutwe wa Hamas ugabye ibitero muri icyo gihugu byabaye imbarutso y'intambara yo muri Gaza. Inshuti nabo mu miryango y'abantu barenga 340 bishwe ahaberaga isabukuru y'umuziki ya Nova bakoreye umuhango wo kwibuka aho hantu abo bantu biciwe. Imihango yo kwibuka irimo no kuba kandi mu nsisiro z'abanya-Israeli aho abandi bantu babarirwa mu magana biciwe cyangwa se bagashimutirwa. Nta mihango yo kwibuka yakoreshejwe ku mugaragaro na leta uyu munsi kubera ko hari ikiruhuko gisanzwe cy'abayahudi, kandi ugendeye kuri kalendari y'abayahudi itariki ibyo bitero byabereyeho iri mu mpera za kuno kwezi. Hamas yo yavuze ko umunsi ibyo bitero byabereyeho ari amahinduka akomeye mu karere. Reka noneho tugiye mu Burundi mu ntara ya Bujumbura irimo n'igisagara ca Bujumbura aho kuva ubu bibujijwe kuramukanya mukorana mu ntoke nk'imwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cy'indwara ya kolera. Izo ni ingingo zaraye zifashwe n'umukuru w'iyo ntara mu gihe iyo ndwara imaze iminsi ivugwa mu bice bitari bike birimo iyahora ari n'intara ya Cibitoke hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Ningingo zihakwa gusa nizafashwe mu gihe cy'ikiza ca COVID. Uretse yo kutaramukanya mukorana ko izindi ngingo umukuru w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yarayafashe zirimwo ku rugo rwose rugira akazu ka surwumwe gakwije amategeko no gushira hafi ibikoresho byo gukaraba. Ivyo bisabwa kandi ahantu hose hahurira abantu benshi nko ku bituro vy'amabisi, amashuri, amasoko, amasengero, uburiro n'ubuzi. Nawe urekuriye imyanda ya surwumwe mu muserege akabihanirwa. Kiranazira gutembereza canke kwanda kwibarabara indya zihiye. Uwo mukuru w'intara ya Bujumbura asaba ishirahamwe rya leta ritanga amazi Regideso gutanga amazi mu burere bugeramiwe, amashirahamwe ajeje gutwara iyarara nayo akubahiriza inshingano zayo. Itangazo ry'umukuru w'intara ya Bujumbura ntirivuga uturere tugeramiwe utwari two canke ibitigiri byamaze gufatwa canke kubasiga ubuzima.
gusa ku ndwi iheze abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko mu gihugu cose abantu barenga 1,400 bari bamaze gufatwa, hafi 100 ko bari mu bitaro na 6 bari bamaze gupfa. Mu kwezi guheze ishirahamwe Médecins Sans Frontières ryamenyesheje yuko kolera iriko irakwirakwira ku murindi munini mu gace ka Cibitoke, ko mu mayenga abiri ya mbere yuko kwezi nk'ikibanza ca Rugombo kiburirwamwo abarwayi kolera cari camaze kurengerwa, ugasanga hari naho abarwayi babiri basabwa gusangira igitanda. Umutegetsi umwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi asubirwamo n'ibinyamakuru avuga yuko ibitigiri vy'abafashwe na kolera mu kwezi guheze biruta ibindi vyose vyabonetse mu kwezi kumwe mu myaka 5 iheze. Haheze imyaka irenga 45 kolera ivuzwe ubwa mbere mu Burundi kuva ico gihe yama yateye. Tukiri mu Burundi, isiganwa mpuzamahanga ry'amagare ry'abagore riri mu kuhabera ku nshuro igira 5 rigeze ku munsi waryo wa 3. Irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe ry'amagare mu Burundi rifatanije na leta n'abikorera utwabo, rikaba ryaritabwe n'abakinnyi bava mu bihugu 7 byo ku mugabane wa Afrika. Rizarangira ku wa 6 wa kino cyumweru. Mu kanya kashize navuganye na Bernard Ntagumuka, umukuru w'ishyirahamwe ry'amagare mu Burundi, ntangira mubaza aho iryo siganwa rigeze. Nimese tugeze kuri bita etape urugendo rwa 3. Kwera urugendo rwa mbere rwabereye Bujumbura, aho twapfuye Bujumbura tukatira aho ari mu Cibitoke, n'itsinda bitanga twagaruka Bujumbura. Hanyuma indugira kabiri bahiganywe bapfuye ahitwa Inyakararo, bagaca bagenda banyambishinga gushika Igitega. No munsi naho bahereye aho bita mu Cankuzo, bagaca baruhukiye mu Yinga. No munsi ugira 3. Kuko umunsi w'ejo twatuziryanirwa Ingozi, mu ahantu bazunguruka umuhanda munini wa kilometero 12 kw'ituru. Hanyuma byaho baca bava Ingozi aja Gitega, kuvuga ku itariki 9 batatu Ingozi bari Gitega. Ku itariki 10 hato bakaruhuka kugira ngo kwera hari abanyamahanga benshi baba baje no kuraba turiko turabereka ubwiza bw'igihugu, tukabona mu bibanza bitandukanye bagenda baratira ijisho no mu gisoro hazaba harimo hari icyicaro cy'ingoma ku munsi wa 6 tariki 11 naho bace bagira urukino bita Grand Prix de Gitega, bazengurutse igisagara ca Gitega n'abanyamishoro nyinshi. Hanyuma n'umukinnyi yarushije abandi muri ibi birenge byose. Ubu muri iryo siganwa harimo ibihugu bingahe? Muri iryo siganwa harimo ibihugu 7 n'Uburundi burimo n'ibihugu 7. Hari igihugu ca Cote d'Ivoire, igihugu ca Burkina Faso, igihugu ca Benin, igihugu ca Senegal, igihugu c'Uganda, igihugu ca Kenya n'igihugu c'Uburundi. Nuwuhe mukinnyi uri imbere y'abandi byande bita maillot jaune? Kuvuga iminsi uko ari 3 ibaye nta numwe arisubiriza kuri maillot jaune. Umunsi wa mbere maillot jaune yaronswe n'umunya Benin, umunsi ugira kabiri n'umunya Burkina Faso, n'umunsi nahise kuronka mu Burundi kazi. Nangiye kubabaza nti ikipe y'u Burundi hagaze gute? Ikipe y'u Burundi n'umunsi ya 4. Subwa mbere rino siganwa ribera mu Burundi, uryegukanye ahabwa akaye gashimwe? Hari ubushimwe butandukanye kandi ubushimwe butangwa mu mafaranga y'amahanga, kubera natutse kwandika mu biri ngaha tuzongera kubadondagurira ngo wa mbere n'uwa 3. Aratanga igihembo ku wa mbere n'uwa 2 n'uwa 3, bagatangwa n'igihembo n'igihugu ca mbere n'igihugu ca kabiri n'igihugu ca 3. Ivyo biba biterateranywa ihiganwa riheze bagiye baraba nyene bagiye barandikisha imyanya. Mu twihanganire kuri uwo murongo wa telefone utarumeze neza cyane, tunyarukire nanone mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ingabo wa Syria n'umuyobozi w'inyeshyamba ziyobowe n'abakiride wa SDF bageze ku masezerano yo guhagarika imirwano aho ibera hose mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria. Minisitiri w'ingabo ya Syria yavuze ko ayo masezerano yahise ashyirwa mu bikorwa. Ibi bibaye nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa SDF mu mujyi wa Aleppo uri mu majyaruguru y'igihugu. Buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'iyo mirwano. Umutwe wa SDF uracyagenzura uturere twinshi two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria, nubwo mu kwezi kwa 3 harabayeho amasezerano yo kwinjiza abarwanyi b'uyu mutwe muri leta y'i Damas. BBC gahuza imiryango tugeze ku isaha ya saa 12:39 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast.
jya kuri bbc-gahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Vatican iravuga ko Papa Leo hazerekeza muri Turikiya na Libani mu mpera z'ukwezi gutaha mu rugendo rwe rwa mbere mu mahanga nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Bisazwe ko hazavuga ku bibazo abakirisitu mu burasirazuba bw'agati bahura nabyo, kandi anasabe ko habaho amahoro muri ako karere kose. Urugendo rwa nyuma rw'umupapa muri Turikiya rwabaye muri 2014 akaba rwari urwa Papa Francisco ubwo yashakaga guha ingufu ibiganiro n'abayobozi ba Kiliziya y'aba Orthodox n'abayobozi b'idini ya Islam. Papa Benedicto wa 16 we yasuye Libani muri 2012. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Umuhinzi w'umuzungu wo muri Afrika y'Epfo ushinjwa kwica abagore babiri b'abirabura no kugerageza guhisha imirambo yabo ayigaburira ingurube yahakanye icyaha. Abo bagore bombi barimo bashakisha ibicuruzwa bikomoka ku mata byari biri hafi kurenza igihe byari byateganijwe kugaburirwa ingurube igihe bicwaga umwaka ushize. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mugezwaho na Anne-Marie niwe mwiza. Johannes Olivier yinjiye mu rukiko aramutsa umugore we. Mu ijambo rye ryo kwemera icyaha, uyu mugabo w'imyaka 61 y'amavuko yavuze ko nta mugambi yari afite wo kwica Mariam Kegato na Kudzai Ndlovu. Yasobanuye ko icyo yakoze ari ukurasa mu kirere ubwo yiyamaga abantu yari abonye banyura mu murima we, atungurwa no kubona imirambo yabo. Yongeyeho ko abonye imirambo yabo yagize ubwoba maze afata icyemezo cyo kubajugunya mu kiraro cy'ingurube. Ngo yahise ajya kuryama yizeye ko abahanyura baza kubabona maze bakabakuramo. Gusa ngo yahamagaye polisi ku munsi ukurikira anabemerera ko imbunda ikoreshwa mu buhigi ariyo yabicishije kandi yayijugunye. Urubanza ruzakomeza kuburanishwa kuri uyu wa gatatu. Tugiye ku mugabane w'Uburayi. Umuyobozi mushya w'umujyi wo mu burengerazuba bw'Ubudage waruherutse gutorwa amerewe nabi cyane mu bitaro nyuma yo kuboneka afite ibikomere byinshi yatewe no guterwa icyuma. Iris Stalzer wo mu ishyaka Social Democrat riharanira imibereho myiza y'abaturage muri demokarasi yari hafi yo gutangira imirimo ye nyuma yo gutorerwa ku muyobozi mukuru w'umujyi wa Derkek mu karere ka Ruhr mu cyumweru gishize. Umuhungu we niwe wamusanze mu nzu ye afite ibikomere 13 yatewe no guterwa icyuma mu tuza no mu nda. Amakuru haturuka muri polisi avuga ko bishobora kuba byakozwe n'umuntu basanzwe bafitanye isano. Tukiri mu Burayi, muri Espagne abantu batari munsi y'10 bakomeretse, abandi 4 baburirwa irengero nyuma yaho inyubako iguye igasambuka hwigice mu mujyi wa Madrid rwagati. Ibikorwa byo gutabara birakomeje ku bantu bagotewe munsi y'ibinonko barimo bavugurura iyo nyubako icyo gihe yagwaga. Umwe mu bakozi bo mu bwubatsi yatangaje ko yumvise umutingito uteye ubwoba mbere y'uko inyubako itangira kugwa. BBC gahuza miryango saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, saa 11:43 ku masaha ya hano muri studio za BBC i Londres. No mwanya w'ikinamico Urunana. Mugisha akomeje guhagarara neza mu nshingano zo kubungabunga ibidukikije. Nadine we arashimira Mugeni ku nama nziza yamugiriye. N'Urunana. Ngo mwashakaga directe? Nagira ngo mubaze ibijyanye na bya bizamini by'amashuri nimba mwararangije kubitegura. Buriya umuyobozi ushinzwe amasomo niwe ufite amakuru yuzuye. Gusanze ko abenshi mu mashuri abanza bamaze kubitegura. Ibyo ni byiza cyane rwose. Mukomerezaho. Sorry gato mpamagare bari abana. Okay. Ndutiye. Karame. Wowe na Obama muzano mbabwire. Kubahamagaye se mbona barimo bakora isuku. Bazanye imyanda bayiroha muri iyi puberi y'ibibora kandi harimo n'ibitabora bagomba gushyira muri iriya yindi. Turakwitabye tica. Niko basha. Amakuru yanyu ni meza. Mubonye ibyo mukoze? Byamakosa se? Ntabwo umunyamakosa mukoze. Nduti. Karame. Nawe ntabwo ubonye ikosa wowe na Obama mukoze? Ntaryo nabonye. Niko sha, mukoze ibiki muri iriya puberi? Dushyizemo imyanda dukuye mu ishuri. Muyishyize muri puberi yanditseho ngo iki? Ntabwo twasomye ibyanditse. Ntabwo nawe wasomye Oba? Sinabyitayeho cyane ariko banze ari yanditseho ngo ibitabora. None iriya myanda mukuye mu ishuri yiganjemo impapuro ntabwo ibora? Irabora. None ubwo murumva nta kosa ririmo. Twazanye puberi nyinshi.
tugira izo tugenera ibibora izo tugenera ibitabora. Mwumvise None sha? murimo murabivangavanga uko mwishakiye koko murumva nta kosa ririmo. ikosa ririmo nimutubabarire ntabwo tuzongera. Ariko rero hari n'abandi bana babivanze nuko ari twe mubonye tica. Umva ngaho nimusubireyo mu bivangure. Ibibora mubishyire muri pubere y'ibibora. Ibitabora nabyo mubishyire muri pubere yabyo. Mwumvise? Murakoze. Diregite. Ibi bintu rero kuko bikiri bishya dukwiye gushaka komite y'abanyeshuri izajya ikangurira abagenzi babo kubyitaho. Ahubwo uzafate n'undi mwarimu umwe ajya gufasha gukurikirana iriya club n'ibikorwa birebana n'ibidukikije muri rusange. Rwose maze iminsi nkorana na Leya kandi nabonaga byumva neza ndetse anafite ubushake. Bibaye ntacyo bitwaye niwe twagumana. Ese ubwo mushinze banegezaho mukora iki muza? Mwagiye guta igihe ngo muriga cyangwa mukabireka? None se nta gikoma wadutekeye mama? Mva imbere ariko wagakobwa we, yungabanyaho ubugambo. Urabyukira ku gikoma uri mwene nde? None se ubu turajya kwiga nta kantu muduhaye kandi twanaburaye mama? Ku ishuri se ntibabagaburira? Murye saa sita ku ishuri igikoma muraza kukirarira. Aha, n'abana b'iwacu turakomera. Urakuza tukagenda ubwo urashaka inkoni. Nkunze ko mubizi, iyo mutagenda se ngo mbatimbagure. Cyakora gutimbura byo urabizi. Ese ubwo wari kuba batimbura ngo kuko bakoze iki kibira? Ntubyuke untera umwaku. Niba ushaka kwavugira urindire mve kwa muganga ubundi tuze guhangana nimugoroba. Ya nta mahanga nashaka dashwe. Karaba tugende nubwo ndeba imyiteguro yawe sinyibone. Simaze gukaraba ku birenge se hari igisigaye. None se ubu waguze akenda k'umwana, waguze ibigoma, waguze umutaka, ubu mu by'ukuri waguze iki? Niba ubibabaye se wabiguze, narabikubujije. Nyamara nuko ukunda intambara n'amahane, ariko ibyo nkubwira ni ukuri. Ubu se ninde uzaba ukuriho kwa muganga? Nzicamo gatatu haboneke Pascal usigarana abana mu rugo, undi aze kukwitaho kwa muganga. Undi agiye kukugurira ibyo uzakenera uri kwa muganga. Unyitaho se nabaye iki? Wagiye kubyara. Uku kwezi si ukwa 9 se? Nutabyara muri iki cyumweru hari ubwo uzarenza igitaha. Ariko ninde wakugize muganga? Ibyo ko bimenywa n'abaganga, umuturage nka utazi no kwandika amazina ye yabwirwa n'iki gihe umugore azabyara. Itonde di, nanjye nzi ubwenge. Uhereye igihe duherukira guhuza urugwiro, amezi 9 yarashize. Iki cyumweru n'igishira utabyaye, uwo mwana uzamushyira se. Reka nkureke nigire kwa muganga, utavaho nantera umwaka wo muri iki gitondo. Kwa muganga se ni ikibazo? Kimbere tugende. Tugende se wowe igihe kuzi kwishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa. Konge ngiye kwipimisha muri gahunda y'abagore batwite nawe uratwite. Ubwo se ntaguherekeje nazabwira nonse yatako nabujijwe n'iki guherekeza umugore wanjye n'inyigisho zose yaduhaye nk'umujyanama w'ubuzima. Yo, ambuchuli. Disi gikobwa cyarakuze rero cyabaye igikumi niko muko amaze gukura cyane rwose mujye ejo nzajya kumuhisha gatonya ko kuri 6 sha rero umwana uri hafi kuza amezi 6 aba yavuye mu buhinja rero yego ko ubuzi ko asigaye aryama tukaganira we nubwo bavuga igifaransa n'icyongereza ariko aravuga ukabona arishimye rwose. None se nadivuye he? Sha mvuye mu isoko kugura ibikoresho byo kumutangiza ifasha bere. Sha ndamugura agasafuriya keza. Muguye n'agasafuriya nyine nguze n'udusorore twe nguze utuyiko n'akadobo kujya muyogerezamo nako kubibikamo. Shano kurugize neza na kwitegura kirikare. Kugira ngo siyataye inama yawe nari kubishobora koko mujye. Ni ngewe se cyangwa inonse yatagukangura ibyo kwitegura gutangiza umwana ifasha bere hakirikare. Ibyo byo kwitegura hakirikare inonse yatabinyibukije ariko nawe warakoze kungira inama yuko nabona amafaranga. Nise ko ntarimo mbyibuka neza. Nyine niwibukungaya ukambwira uti ibintu byimo byo kwima umwana se n'ubugorye ntabwo byibuka. Ndabyibuka. None se nadi ibyo kwihagararaho se wabivuyemo? Uri kumwana na se? Reka nyine nabivuyemo. Nasanze ibyo nitaga kwihagarara hari amafuti mabi. Nahamagaye Patrick araza areba umwana arishima mu mafaranga. Nayo naguzemo ibi bikoresho nyine ureba. Sibyo nakubwira nadi. Sibyo nakubwira gasenereka Patrick wone umwana bagufashe no kumurera nawe ngo uzihagararaho umuhangane. Nasanze nta guhangana ukennye rwose mujye ahubwo yingira amahirwe Patrick akagumana umutima mwiza afite ntabwo kurera umwana byazangora. Umva nukomeze no kumwitwaraho neza se azazwa n'iki kugumana. Hegura nta muntu nga kugenda hakunzwe. Erega nanjye bana biterwa n'umujinya n'ubujiji. Ubundi se wa mugani wawe ndanga kumuha umwana ngo baburane basabane ngo bigende bite ko nateze kumuhindura ngo areke kubasa. None ubwo nakwitahira niba umwana ameze neza nta kibazo.
ikibazo kirimo nubwo umwana ameze neza ariko wowe ufite ibibazo by'imirire. ko twari tumaze iminsi tugerageza ra n'uyu munsi rwose tuzana mugura irindazi ngo mutongera kuvuga ko ashonje. ngiye kwa muganga amaze kuhamenyera Pasika ntibikingora nsubizanya nabo n'ubundi igihe cyose bagomba gushaka icyo babwira umugore adakora neza. ubwo bishatse kuvuga ko tukubeshyira mukobwa je? Mutambeshyira se ngaho mbwira igihe naje hano ntimunyiyenzeho. iyo atari imirire mibi mba ntameshe, iyo atari ukutamesa mba ntakarabe. ese n'abandi murabibabwira cyangwa ni mukobwa jana umukene mwitomboreye? N'abandi iyo bafite ibyo batujuje turabibabwira. aho mutandukaniye nuko bo babikosora ariko wowe ukavunira ibiti mu matwi. wenda giye simvuga ko mutubeshyera ariko twari twarakosoye pe. niba twasomye kuri ako gacupa ariko n'ikijumba cyo kurenzaho kikaboneka. erega kugira ngo uhangane n'imirire mibi ugomba no kurya neza. none se niba ari icyo kijumba rya buri munsi urumva ikijumba cyonyine cyamufashe? ntabwo ari ikijumba cya buri gihe kuko rimwe na rimwe rwose iyo twabonye n'amateke turasimburanye. nawe mbwira gusimburanya ikijumba n'iteke. ibyo byose ni ibyo kurya biherereye mu itsinda rimwe ry'ibiribwa, mu gihe abandi bagore batwite barya ibiryo biri mu matsinda atandukanye. ngaho rero ibyo se kandi bije bite ko tumenyereye amatsinda yo kwizigama no kugurizanya? ibiryo nabyo bijya mu matsinda ryo gukora iki? indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri dusanga mu binyamisogwe bitandukanye nk'ibishyimbo, soya, ibikomoka ku matungo nk'inyama, amagi, amata n'indagara. ubwo iryo rikaba itsinda rimwe cyane. hakaba n'irindi tsinda ry'ibitera imbaraga dusanga mu binyamafufu bitandukanye nk'ibijumba, imyumbati, ibirayi n'ibindi binyampeke nk'ibigori, amasaka n'ibindi. ubwo ibyo byose umuntu agacutiranya mu nkono imwe? ibyo byose se wabona aho ubiteka? ugenda ukuramo kimwe muri buri tsinda ukamenya ko wagishyize mu ifunguro ryawe, ubundi ukibuka gushyiramo n'ibirinda indwara biboneka mu mboga nka dodo, amashu, karoti, ibisusa n'imbuto nk'imineke, avoka, inanasi, amatunda n'ibindi. cyakora noneho umukobwa jana no kugenda akangana nk'aha hose. ukibuka kubimuha ku gihe kandi mu ngano ihagije kugira ngo abone intungamubiri umubiri ukeneye kugira ngo wirinde indwara ziterwa n'imirire mibi no kuzabyara umwana ugwingiye. ahubwo jye narinzi ko aguma hakabanza akabyara. aka kanya se harabura nk'igihe kingana iki se? oya haracyari kare cyane Pasika, ntabwo umukobwa jana arageze igihe cyo kubyara rwose. ubundi se uratesha umutwe abaganga wabaza iki? ni wowe uzabyara ko ari njye? ariko urankubita mu kanwa kubera icyo waretse nkibariza. ratamuga haracyabura nk'icyumweru wenda? icyumweru kimwe se? maze inda ntiragera no mu mezi 6 nawe ngo icyumweru? cyakora wenda asigaje nk'amezi 3 cyangwa 3 n'igice. ngo amezi angahe? 3. ko museka se ndabeshya ibidukikije si wa neza? ntabwo twari tuzi ko nawe uzi amagambo nk'ayo tica. simba na namwe b'urubyiruko se simba numva ibyo muvuga. ibidukikije rero kugira ngo birusheho kuba wa neza cyangwa se kugira ngo birusheho kuba byiza mu mvugo twese twumva birasaba uruhare rwa buri wese. ubwo se nkatwe b'abanyeshuri turasabwa iki? ahubwo abanyeshuri nimwe musabwa kinini kurusha twebwe abarimu. abarimu n'abayobozi nimwe mwabigiramo uruhare rukomeye kuko nk'ubu ubonye umuntu aciye mu byacu ushobora kumuhana, none se ngewe mubonye namuhana. nk'ubu mwatuzaniye puberi zo kumenamo imyanda ariko hari abantu bakijugunya imyanda aho babonye kandi puberi zihari. ubwo se nk'uwo mwarimu atamuhannye urumva yari kiyongeso gute? mbunganiye rero harimo n'ababishyira muri puberi ariko bakavanga ibibora n'ibitabora kandi twarazanye puberi nyinshi ndetse tukandikaho tuti ahahajya ibi ahahajya ibi. none se ubwo bazahanwa n'andi nimutabahana mwe abarimu? buriya rero ibihano biza kuko ubwumvikane bwanze. abanyeshuri mwese mubigize ibyanyu, bamwe baca mu busitani bakabireka, abajugunya imyanda aho babonye bakabireka, bamwe bashyira muri puberi itavanguye bakabireka. twagira ikigo cyiza gitohagiye gisa neza kandi ntawuhana. ibyo se byapfa koranga abantu twese tubyumve kimwe tica? birashoboka abanyeshuri mubigizemo uruhare. ubu ndashaka abantu 3 dushyira muri komite yo kubungabunga ibidukikije, tukagira umuyobozi umwe n'abamwunganiye 2. noneho iyo komite ikazajya ikora ubukangurambaga bwo gushishikariza bagenzi banyu mu kubungabunga ibidukikije. njye nimungire umuyobozi ako kazi nzagakora neza. kuri iyi nshuro rero
ntabwo tuzatora ngo kanaka najya imbere abamutora bamujya inyuma. tuzabikora gute? Ndashaka ko tuzakora ikiganiro mpaka ku bidukikije, abashaka kwiyamamaza bakaziyandikisha. Uwo munsi dutumira abanyeshuri bose baze maze abiyandikishije bakora ikiganiro mpaka ku kubungabunga ibidukikije. Abo tuzumva barushije abandi kubyumva no kubisobanukirwa, abo nibo tuzatoramo ya komite navuze. ubwo ubishaka aziyandikisha he? Bamwe muraza mbandike, abandi barasanga ticare y'abandike. abo nabo babura kuza hakiri kare bakaza kugura igicuku kinishye. yewe ukomanga niba ujya kugura amandazi yashize. ariko se kuki umuntu abakanira ntibumve? ndakubwira nta mandazi nayamaze ugakomeza ugahondagura urugi nk'ugiye kuruca. ese wari wiyemeje kundaza hanze na di? ese burya niwe pato? nakomanze intoki zirashyuha. ewe uzi ukuntu ivumaguye ntamenya ko ari wowe wakumangaga nkagira ngo ni umuntu ushaka kugura amandazi. ni ngewe rero nari nkuzaniye amata y'umwana, ntiwambwiye ko se yatangiye kurya na di? amata Patri urakoze cyane rwose pe. gusa nyine umwana ari hafi kurya ariko ntaruzuza amezi 6 neza. ubu ibyo ndimo no kwitegura kumutangiza ifashabere. nta kibazo nawe yanywe na di, nawe ejo azayanywa biciye mu ibere. ejo kera ararayo nkahubwo. urumva ko ntakorewe ubusa n'ubundi na di, niwe nayaguriye araza kuyanywa binyuze mu bundi buryo. ngaho rero reka ngusezere. uragiye se kandi utageze mu nzu? injira mu nzu rwose ntabwo watahera ku rubaraza nkaho utayutse w'umwana wanjye. ni karibu pe. waretse nkajya kuruhuka hakiri kare ko ejo nzazindukira mu kazi ka nyesi koko. none se aho hari ntozize kurya ngo zirakubuza kuruhuka koko Patri? disi ngo ntibanze urebe umwana wawe disi pa, uragenda mutaramukanye n'ukuntu agukumbuye. gushaka kunshuka na di? wowe sha ntabwo ari kugushuka pe. ngwino tunasangiye bya nijoro. urataha ujya guteka muri iki gicuku kandi nzi n'ukuntu ugira ubunebwe bwo guteka Patri. uri kumbeshya na di? ubwo se tuvuge ko wari ugiye kuryama utari? ariko Patri uretse kuruhanya koko ubu ntabwo mva icyo nkubwira koko. ubundi se ntufite amatsiko yo kureba ibintu naguriye umwana wawe muri ya mafaranga wampaye? Patrick atewe n'iki kutakira vuba icyifuzo cya Nadine umwakiranye urugwiro, naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. ariko mbere yo kubasezera nababwira ko intumwa za Israel na Hamas zagiranye ibiganiro bitaziguye mu gihe cy'amasaha 4 muri gahunda yo gushakisha ukuntu intambara yarangira muri Gaza. hagati aho muri Israel abaturage bamaze umunota bacecetse kugira ngo bibuke imyaka 2 ishize umutwe wa Hamas ugabye ibitero muri icyo gihugu byabaye imbarutso intambara yo muri Gaza. mu Burundi ho mu ntara ya Bujumbura rimwe n'igisagara ca Bujumbura aho kuva ubu bibujijwe kuramukanya mukorana mu ntoke nk'imwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cy'indwara ya kolera. mu Burundi kandi hari isiganwa mpuzamahanga ry'amagare ry'abagore ririmo kuhabera ku nshuro igira 5 rikaba rigeze ku munsi wa 3 ririmo kandi ibihugu 7 byo ku mugabane wa Afrika. hano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku bahanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. mwakoze cyane gwita mu BBC gahuza miryango. amakuru yacu arakomeje no kurubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com.